djeca da dolaze na treninge, vole i da skaču dalje. Sva sreća, opet sam rekla, imamo atletsku dvoranu gdje oni mogu da treniraju, da skaču dalje, da skaču vis i da trče prepone, tako da uspevamo da ih animiramo za tih sat vremena. Opet ima djece koja nekad nešto ne poslušaju, ali opet sve to individualno, sve to do djeteta. Mislim, to je sasvim normalno. Ne može 15 djece, svih 15 da te sluša, što je normalno. I ja uvijek kada pričam sa mojim drugaricama i prijateljicama koje imaju djecu, ja uvijek kažem da djeca trebaju prvo da idu na atletiku, zato što je atletika bazičan sport, zato što je atletika sport gdje ti naučiš ono osnovno, odnosno o trčanju, o svemu, specifične vežbice i smatram da on do 10, to je moje mišljenje, ja sam ne znam, da djeca do 10-11 godine stvarno trebaju da treniraju atletiku i da poslije toga ako hoće da idu na neki timski sport, fudbal, košarku ili nešto, da stvarno mogu da idu i da će atletika dosta da im pomogne.